Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Hatu pikwa baki jan jong pikin kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training pinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka bare but hilaban layu ban kuli da ka education loan hilaru ban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license riwe khandai pra Ki khon ki hajar jongga hima langrin haga khat artarik unaitung arhajar arpulai kila kentaj war ya ki jingkeno jongga seng samla hima langrin hapo ka jingyalam jongu president uba PS lengdo persya yaus im jongga hima langrin upa im nangtei sing sim haga jingye kren bat kilat patai kubor ki khon ki hajar jongga hima kila penpau baka jingkeno baus im ula penkela khendau shimet ya ka khendau jongga hima kalong ka babakla bat ka bomdon nongrim hae ru Kilaya ru baga jing tau ya ka management board kamdon benta AA ban tuklar ya ka board sensyar jongga hima nrei ka jingdon jongga board kalong tang ban khmi ya ka jing yasuk shushu kilaya baga jing keno baus em ula shim hi ya ka pisa ban ai shagi balang kalong ga bem shisha namar ba ya ka ni ka kam la shim rai da ka executive committee jongga hima ban ai jing kershan pisa ya ki balang ba pher kibadon hapo upur usam jongga hima langren na ka jing yo lum pisa jongga hima Kadang kecing perkelan private lan ho ya kendo jong kahima te katu kecik jongi higi no sosnong jong kahima ngalen ba kini kecing persai pelan joki katu kene sama kalau kelan ba kemudian ngorem ande katu kecik jongi hi ba kok kahima jongi ngidan tak artili kita di kak kendo pengitip kadang kalau lang tilang ba lau benden tangli tekini ki kendo atli na do isnem kat kandai po ila don kecing ya kini ya kecing long trai lo kite kendo benden kahima ren ba kimi teman jong usiam nafesin siam yong kalau dan kembali muslim ini kata kecing ya let ki ya kini kis ba hadu kini disiru Maksud malam penrai makade ka jong nu nakade ka jong himan nakade ka jong hi ngre hadin ba nakaliang jong ki menteri ndo bagi nosong snong gun sin ni la juye song berkat ba lor jong ni kam ba ni la rai ba ini sukno ke ketiga mukaduma kok imajui apa yang jong kini ki abang kalian jong kahima ba kalian ayem jong siem jong ni bat lai ya kini pun tak pala surai kamu lagi satu gani nilai nilai daya lum teki pat nilai syong lum dak dorban aku lu aku tarik setempat ada jakarwe bat kalau muncul ban isukno ya kini kan buka rumah Tekuntan haku kasau tarik Oktober jong arjar kadue nilai soy ya kasar sekolah peden kadorban laden bat nakalian jong kayem jong usiem bala mikmat hi dari menteri kilendo ban nakalian kayem jong i la mikmat is model sibio berkat ke honesty sibio kibade di kutusio jong ka lihat diagnosis sibio te kadang lu sakawai pade kecing kena babi nakine ki kun samla seng samla ngalen kecing dan sepak kecing dan kita atli buat susah pokai ngalen mereka tu kecing tip jongi ba po hima ngalen ni kemudian kecing susah atli buat susah Renadu bagi layar rai berpengesuk ya ketika
kacing ya kes apren trong kini di area mamla te ni thung ya kani balarai ban form ya kani ka management board kenang ba kani management board kan mitang ya kini ki akli kini kan khendom ban perikam kini kenang lawan rat ya kacing suk apren trong kini nama katun kacing perkhat lang trong ni baru kali balada umdan dekat pun dia kalau mempunyai isi kadang kecil tam shawai kadang kecil guna shawai kan mi yang kecil ini kan contoh kan wan yang ini kecil lekis tekan bu sibut ya kecil ini pun diajar nama bangin juyo yang kecil sup nah aduk por usaha aduk ini tempat aduk ban di sayur pat yang ini kecil sup biar kau muslim ada cakap te bagi usaha kalau seperti bagapun kapsul ladang mentah bang usaha lagi imam berkuai mo kadai kubet teman pet dapat kami tangnya kadai ka atli ke kendo la kadai ka jingmi ka jingyo jong kadai ka hima badan hapok jong kini ka atli ke kendo re bang ong ban ketuk ya ka hima hi berkoi la kremsai patung kadai ka deed agreement kadai la yo kadai ka deed settlement hapreng jong ki batang la kremsai ba ka jingmi ba ka jinggong jingyam jong ka hima kabadai tak kini patendo kalau enggak ini ai ka ratio 50-50 bahima ba bayin jongki henre kabaya dei batum ka kajimi naki kajimi nakum naki khawale ki fisheries nang ta ada di market bio nang ta ada di minor forest produce ini berkait hak kajimpai jongki hima undai ko jongka management board te yang ni lah kerja ba entah baka first party kemudian ka himam dan the first party shall have the exclusive right to derive all income profit from arising according from the said to land in respect of market toll collected from the Kawali fisheries minor forest produce te ada pun kecing ya kata nak kelas tu ba kini management board kamdi kebala sencari hikmah berkuai dari supaya tanya kini ban penisuk pada jongki kenapa ekonomi kena penuh kejengnya kali kadang tu kejeng kena apa kejeng ai pataret management board ke ai pataret tu apa nama bakani kejeng kami kejekarat jongki di patba kadang kini kalau enam tilang atau penentang ni deh ya kini lagu itu management board ban besar ya kini nak tak ada kejeng ai pataret belum deh ba ni ai mon subhai menu mereka dei kajing wan pan hi jong ki patba halor kajing kam jong ki ese kum ki nongren ki yo kum ki skin nak sarkar nane kini ginu kajing to ino ko sarkar te lada ngim ai ya kini ka pata kum so government kamlak bi kan priang ban kum no ngin ai skin ki ha ban kum dan ni mata ndrei kum sam la khang ni no ro ya no badal kum kita kajing kam ko ke tapi dia deh berkekang masukkan dia sini tu ini kerana management board ini kan naik deh ya kini ki jengkam bagi kuat kata kepatah nanti kini betul jengkam kejengnya kebayahan kan office ini tapi kadang lu sekejeng mi bagi kenal usia nanti usia ulasiem ini ya kebisa panai segi kedua balang panai jengirap segi kedua balang mo te kebayang bertani musim marai itu musim mawai, kadang eksekutif ini berkawai, kilarai ini banai kejengirap separuh kikuluan balang kemudian kupok kehimalan lain. Tekat pun kejengtip jongi bahpok kehimalan lain jongi kadang kumbalai pun beli kikuluan balang, baper kocong. Te kadang eksekutif ini baru kilarai, bah kinai kejengirap mat saw-sawlak terkaya kawai kan balang. Idon hadut kumbalai pun beli kedua balang, bat kejenglut, nak mentah ini kita pilih ke balang lakukan kumba, siklus saw-sawlak. Ini badai tam dibahas untuk kehimalan lain. Tekadon kali kajing ai setiwai pati kedua balang tiba kamhak untuk kehimalan lain. Dari kadai sabar kehima, berkidon di mini condition, bat kani itu ke eksekutif terbaru untuk kehimahi belum muncul lang, terus bangai lagi. Kebelah kot sedut ki nyobulai lah dekat lembar yang siap bertersangka di kiweki mission kepada buat sabar kan di mana
Te kajing kena kadon kebami keba long akbai dei bar kabenta bagan ye keren ye kan kam esuk bagi orang bangi la syupun ki la syupun sei thok kita ki duler mo akaban syup pak sain thok kita ki ding sain ban ong ba klem o bala yang munjur ban demi ki management board tapo kai ma ni kata kajing keren jungi mat kalong ke klem nong namala kerennya kini ke kam esuk bun punai perlu yang kejengaran mana kisah, kemudian basu rai itu dapat eksekutif berusia. Henry lam kita lihat perlu yang kejengaran mana kisah, mana keren yang kejengaran suk, kenapa menerap kejengaran yang kehima ini, kenapa kan nonton cukup ini kejerbat, kenapa hilang perpenangkam yang kejengaran jongkak hima ini. Mereka panggil nonton terus terang yes, kemudian kita hilang perpenangkamnya kan. Ya kejengdon jengnya juga hima. Te kumno kita tak video jengdon itu. Ada imlak ban esok. Ada imlak esok kemudian ban kejenja ini ban kami ini. Mereka hadir pengilayo kejeng esok terus di kejeng Arab development. Kebangiyo perkenan kampung ta. Te nama bayakan di kemukan rumah bangilak esok. Ndai ba tahi bangawang ba lasyirai ini dari eksekutif usia. Dari yang kaniru hadir pengilat yang kejeng esok. Bat bisa raiban form yang kan management board hak usnam arja kadwai te jing jet usit mai ke dei hak usnam arja kadre te kebetulan nong ada kipat pak sisa kimon yang ke management board seperti kam untuk hima jungi beli kita punjab ya uban hak pot ke jing jet usit rangba kumno kipat ba ki munjur punjab dan buram yu kum usit rangba jong hima ada dei pada kata kajing bom yang munjur nomor nadu arajar kadwe form yang ini pada rai berisuk pada kipat ba nong sok snong jong kahima jungi bar kowe pada ki kimhun berkim sup yang ini jing terikam jong kahima kat perkomunikasi buat kila dei ban program mak dei usia jungi hak tu ko dei ke perisai berkipat ba hi iman bat istanat bat kita kuat hiru ke jing sup Pakim kuah syuk makanan dan pun kini dikerum keram apa kahima ni nak tak kada ilarai penjit bat ai jumcap kebadan orang yu siam nong te siam hau ajarkan dia bat kung ta kalau kita kijing sisa bala kadong hanai ni kerpa pro mo yaki bor badai kmi yakani kakam pin papundi bat pediang bat kan lomba kani kamlong di sisa ni ni kerpat jungi berpilih bertempat senon ni ni kajing ujol katu kene ngun tu ki kena sing samlan apa ka hima ni bat atharai ba ka hima hi berapa we kermen bat kwa hi ya kajing sup san bagi kwa ya ka jeng ya jenjar banwan yang kita ki jeng ye namar ni la tip sai hi ru ba la kalau nuru kani kies kanong kut no apa yang cing ide jungi ada wen no kita management board ne wen no yung CM ne wen no yung nuru mereka kani kakam kanong kut ke kami ke cing ba ke cing jara ni kipat pa ke kuki kun samla jong kay malangren lani bakini di ramba jong malangren keladon lah kani kesingiru ke jingwan lang jungi kani kupor kalong ba ikwa ya ke jing banginnya pemiknya muri merah kok hima makalian tungi tengi dei mitaki nosong sno idei dikon ki hajar jongka himalang imdei nimdan sangimdan ye rengi ditaki nosong sno bang ikwa kan pensai lang syak bebak oro ba ni ki bebak itengin kwa syu ya kajerut jerwat ikwa ni kajesup kumne bajulok ba hadu ne idak kajing sok pok kahima nimdan gunu-gunu ka kajing kamdon hirup kajing bami apa yang katakan management buat akibat pak kanu kajing paro ni la makladot kita mundan syut la spos nem tang kahima ni kasok tongsai baru sekatu kahima ka om judul fon om judul kita nomor ba hapswel kes ba kat besar dan jemi jong kahima ba dari mata kan ni la sok nyim dan kap sebelum dia kat ke jemi jong kahima ba khaj nyok penon kam
Ia penolak development in paper tak. Nah, kalian jumi lakukan lalu sama raja terus yang dimentai yang nanti yang kecil so. Hapran kayima bat kayin kasen jauh jadi simyong pokoroi. Te nak kalian jumi jum kuasu yang kebab kadang jia kebajia di pon Syua. Ikwa ba ai pakai paten jumi kisuk kembalong kami mentai. Te kemau mapi ba awak hati kita yo belanda kita kisih di belanda nyuri ba po kejengelam jami samla bias lindo berdiri presiden jaga sen samla Himalangrin wilayah Hamalang Islam ban persyai syaki patba Islam bahwa apa ke Himalangrin dan ar beli ki bos syai te nagaliam jami kumkin Islam hi miwa ne ban persyai kalau ba ke jingtip ke jami ba nadu ba nagaliam jo ke hima ba ke kasan jom akur simyong kimi jom ipain sim nongte simyong ilesuk ilesan berkembang kapan kata kecil sesat arlian lami pe haga bede bat ierusi beberapa lagi pe hakilu ki bentar nagaliam jom sim uyan hiko sim te nagaliam jumi haga bede kecil jom ipa nagaliam jumi kun diajar juga Himalangrin infadi definition case yang itu. Tentang nagaliam jumi mentah empat perlak orang ini. Hari nagaliam jumi isu percaya ke keba nagaliam jumiikuam percaya takkan kapor. Ini kacaka. Patung kejengtip jumi ini. Di kamdei kajom kahima, ni kamdei kajom kayeng jom usiam. Ini kadai kadang kejengik kedi apa yang jomi ya kedi kacaka. Di hadian ba nakapor kimlak shoot ban ai kara nakaliam jong ki badipet ya kani rupa kadi ke jong no te nakaliam jong kahima ru kata bin bangi bat ki hima hen mangi ki hima nok sosnon hima ilai munjur lai kata kat ki khat skutip jong kahima kat bat kayin jong usia jong mi temen usia te nilai rai na bangi suk kata te hadu mata te kamdam shoot kacaka jong lima ni kacaka trong makil lekala de lang baik ka untuk join mati itu kata kami sebut kesensyar kehima uang arpos besar sangat kehima mereka Andre kacik sisa kata orang itu bang ni bang kami dari kesensyar kehima letak itu kicaka arti kayak itu gimana ini itu persyaratan kata dari itu kami sebut kepik yang kicaka tak itu gini, kalau kita pelan untuk mau kacaka belum kacanya kecil, atau kapan datang lagi kan, lalu dalam tina, tak itu artinya. Kata undai ba kata eksisar senok ni kata kajana ni undai ba kata, kau mereka resources sejuk dari emotion, kimoya ki doyong tak itu, mereka berapa? Hari kecil kalau apa kalau apa kelas juga, uang ba sisar kehima, kalau kata kalau false accusation.